Naho bamwe mu banyamategeko bavuze ko igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 giherutse guhabwa abanyeshuri bo mu karere ka Ngororero batwitse ibikoresho by'ishuri cyubahirije amategeko, bityo bamagana abashyira ku gitutu kubucamanza bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Ibindi reka tubibaze Daniel Hakizimana. Icyo gihano cyayo mafaranga no gufungura imyaka urumva ni ikintu. Mu mpera z'ukwezi k'Ukuboza umwaka ushize nibwo abanyeshuri 6 bigaga mu ishuri rya Eseko mu Rusano riherereye mu murenge wa Hindiro mu karere ka Ngororero bari bakurikiranyweho ibyaha ubwo batwikaga ibikoresho by'ishuri bishimira ko barangije ayisumbuye, bahamijwe ibyaha maze bakatirwa gufungwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ibihano byakuruye amarangamutima y'abatari bake, bamwe bagaragaza ko ubucamanza bwihanukiriye ko bwagombaga guca inkoni zamba. Mu batarabishyigikiye harimo n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Riprodoro. Pasiteri Mushimiyimana Pierre Damier ayobora uyu muryango. Byari ngombwa yuko umucamanza abakatira ibihano, ariko ikibazo rero ngisanga mu bihano umucamanza yafashe. Cyambere gukatira abana igihano cyo gutanga ihazabu ya miliyoni 5. Uribaza se aba bana miliyoni 5 ubu gukatira umuntu igihano atari bubashe gushyira mu bikorwa byo byaba byunguye. Ntibavuga nyine ngo barazitangirwa n'ababyeyi, kuko nkuko tubizi icyaha ni gatozi ku muntu agomba kukirenga. Nubwo abatari bake bagaragaje ko ubutabera bwihanukiriye mu guhana bari abanyeshuri bo muri Ngororero, ku ruhande rw'abanyamategeko bo bagaragaza ko ibihano bahawe bikurikije amategeko. Bwana Mudakikwa John ni umunyamategeko akaba n'umuyobozi w'umuryango Serura ugamije guteza imbere igihugu kigendera ku mategeko. Itegeko rishyiraho ibihano byo muri 2018 birasobanutse neza mu ngingo 168 ku byo byaha byo birahanwa. Icyaha cyo konona inyubako ni icyaha gikomeye kuko gihanishwa hagati y'imyaka 3, igifungo cy'imyaka 3 n'imyaka 5 n'ihazabu hagati miliyoni 3 na miliyoni 5. Hanyuma icyo konona ibikoresho by'undi muntu cyo gishobora guhanwa kugeza ku mezi 6. Nawe ibishize hamwe birumvikana ko umucamanza itegeko risaba ko uhanisha umuntu icyaha gisumbye ibindi. Rero kuba yarahaniye bari abana akabahanisha igihano cy'imyaka 5 nta tegeko yishe, kubera ko biri muri mu bihano biteganyijwe n'itegeko. Ku ruhande rw'abaturage bo bagaragaza kutavuga rumwe ku gihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 5 byahawe abanyeshuri bo muri Ngororero, kuko hari abagaragaza ko biremereye ariko abandi bakagaragaza ko bikwiriye kuko ngo amategeko atagendera ku marangamutima. Hari abana bananirana ugasanga bananiye ababyeyi, ariko ndumva ko ibyo bihano byo ni birebire. Icyo gihano cyayo mafaranga no gufungura imyaka urumva ni ikintu gihabanye, ariko ababyeyi bakagombye kuriha bya bintu kuko ababyeyi babigiramo uruhare rurerure. Rero niba ari umunyeshuri akaba afigishije imyaka y'ubukure akica amategeko aba agomba guhana. Hari amakuru avuga ko ishuri rya Eseko mu Rusano ryumvikanye n'ababyeyi b'abanyeshuri bangije ibikoresho maze babemera kwishyura ibyangiritse. Nabajije abanyamategeko niba byari ngombwa ko ikibazo kigera mu nkiko, maze umunyamategeko Mudakikwa John ati kuba ababyeyi barumvikanye n'ikigo cy'ishuri byakuyeho ko ikigo gishobora kuregera indishyi muri urwo rubanza rushamikiye ku rubanza nshinjabyaha, ariko icyaha kuba cyakozwe cyo kigomba gukurikiranwa. Uyu munyamategeko kandi ajya inama ko abanyeshuri bakwiye kwigishwa amategeko bakirinda ibyaha, ariko namagana bihisha inyuma y'imbuga nkoranyambaga bashaka gushyira igitutu ku bacamanza. Icyambere nuko abantu cyambere bagomba kumenya amategeko. Abanyeshuri bagomba kwigishwa kumenya amategeko bakirinda ibyaha. Icyakabiri abantu bagomba kumenya ubutabera uko bukora. Ntabwo ari ngombwa ko ubutabera bugomba gushirwa ku gitutu cya social media. Amategeko y'u Rwanda ateganya ko mu gihe umuntu atishimiye imikirize y'urubanza ajurira, kandi abarebera ibintu ahirengeye bavuga ko abanyeshuri bo muri Ngororero bakatiwe gufungwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 5 mu bujurire bashobora kuzagabanyirizwa ibihano. Daniel Hakizimana, Flash TV.